نام قباده وش كري نخوشي كي تزم معايا تقريبا هو بوا نو صال شان دزگاه من بره تقريبا من بريا اوي كمالاتي يمكن بيري منه شان جوري نويسي نوات يا 2 سال هاد بوده سيديو بيتن لجنه بده شكاي من شان جوري بريا خلصخانه كوريا 3-4 جوري منه نويسي هیچ چه بو نوات یا کرن سنتر يعني متوي سنتر كي بيت وارجتن سنتر كي بيت وارجتن فيلا تشتاق بيت فيلا يعني روصانه والنية جار هيا خود 4 تلفزيون من كي رخرش كونده چند درکت كمان طلعت بخموش كونده يعني دو كاريو من اوا اگر جاك هبي سنتر كبيت از شو دزگاه خیرخوازی بارزانی دایک کومالگی دایک اویرش یا کریو منو بریا اویره گوته 6 سالی وارگرین 6 سالی گوته وارگرین 9 سالی نو وارگرین يعني دوا كاريو من او اگر تشك بو بيتا كرن بخوش پیش مرگه ما امکانات که تو نیا کو با سنتر دیکا اگر والله دي بما سنتر دیجی بس ليره دسه چند جوجه زور ده با سنتر بس سنتر تو نه ببمه او حال مدگل و زور نراسه په زور ماندینه والله شاو هيا از الدوامي بيا دوام باشه ليره لجنا كمالاتي ما شاو هيا بخدي ساعات ايجي شوازي هوتيا و تلفون بوم كده وريش شوي يعني ده زار نيك عمر كمنينه وعند زار الصيد برا الله يتهند زار يعني من شيء امكانيات الدنيا اگر جهك سنترك هبا وارجر باباز والله نا من خير وكي خير خاص ناكو بيجم بين خيرك يا انت شيء بس بيوم من او بحكمته كسي هو من بابا والله من يورمتيوش نويتن كسي هو بوم سنترك وارجر يعني بنا سنترك يون علاجك اللي بكن اكا وكو اويدي كان من يورمتي وتشيواتو الحمد لله ندو يورمتي يبقى يوم بنت شقي بدني يعني ما وام نوي بس من دو كوريا اول سنترك يور بوارجت كمال قدا كراوه او زول من دالانا ولا جيري اما دور نجي حموت وارجت خوي تشارجش بسيام نگره از چیا من بریو سنترجی گوت 9 سال یا نو وارگری 6 سال یا ته پری ور ناگری يعني ما اوتیزم هي اوتیزم و چه 9 سال چه 6 سال بید يعني وقتی او دزگاه کریا کریم 6 سال نبی 7 سال بی دیگه ش استون 9 ساله ور ناگر والله بخوي باشي نابینم چونکو شو هيا والله اگر تباوريها بشويدة ساعات 4 سبياني نوست 4 يعني راستانيا نبو نوسنش باشه ها بس شوين دا جا زينا نويد جولای زوره جولا زوره يعني ام بيو مردين والله جولای زوره آره والله تشكاندن و جولا و يعني خده هنده جارم من دال تلفون دوون كان ورا ام بيو مرين ورا علاجي كي لقى خده باشه جارجراس سواره دانه كي روجيت بام دين موا جو وقتی چما دوام يجي خده 4 شو هر نو نويد بامن يعني تبي هنده جارا 12 شوي ايكي شوال دوام ربي موا ايوه بله او من دال والله بس نخوشه من دال